M23 niyo yahagurukije intwaro irasa ku buryo bukomeye cyane kuri FARDC, irasa kuri Wazalendo ndetse no kuri FDLR. Aka ni agace kari hafi y'umuhanda ujya muri centre ya Masisi. Centre ya Masisi. Ibi ngibi bikanashimangira yuko M23 kuri iyi nshuro ishobora kuza kwinjira muri centre ya Masisi mu buryo butunguranye kandi bunakomeye cyane, kandi iyi centre ya Masisi iza kuza gushyirwa mu biganza by'umutwa M23 kubera ko abasirikare benshi bagerageje gukubitwa inshuro birukankaga n'ubundi bahungira he muri centre ya Masisi. Kandi M23 kuva yatangira kujya muri uyu muhanda wa Katare, uyu muhanda werekeza iyo centre ya Masisi, biravuga yuko M23 ikomeje kwavansa n'ubundi isanga ingabo ho zahungiye. Tubahaye ikaze mwebwe mwese mukurikirana Mba TV Rwanda. Uyu munsi wa none turagarutse tuje kubabwira amakuru agiye atandukanye. Mu by'ukuri ntabwo turi butinde, ndi kumwe na mugenzi wanjye hano yitwa Antoine, ngiye murabizi nanjye nitwa Gentil. Tukaba tugiye gukomereza ku makuru arimo aravugwa hariya mu gihugu cya Kongo. Turaza kugaruka ku ngingo ebyiri z'ingenzi, aho turi buze kugaruka ku makuru arimo aravugwa ku mirwano igiye itandukanye iri kubera hariya muri Kongo hagati ya M23 aho ihanganiyemo FARDC ndetse n'abambari bayo bagiye batandukanye. Bityo rero intambara y'uyu munsi yatumye M23 ikomeza gufata uduce tugiye dutandukanye hariya muri Kongo. Turi buze kubabwira mu kanya, dore ko ubu ngubu irimo irasatira kugera neza muri centre ya Masisi. Hanyuma turaza kubabwira nanone ku basirikare 13 bakatiwe igihano cyo gupfa n'igisirikare cya Kongo cyangwa se n'urukiko rwa gisirikare rwa Kongo, aho byemeje yuko aba bantu bagomba gupfa nyuma yuko bamaje guhamwa n'icyaha cyuko bagiye bahunga M23, bigashyira rero igihugu cya Kongo kujya mu kaga ndetse no gufatwa ku duce tugiye dutandukanye tubarizwa hariya muri Kongo. Ntatinze rero reka nakire mugenzi wanjye Antoine, hanyuma nimara kumwakira duhite dukubita tubangura. Murabizi ko nta gutinzamo, ubundi turebe kuri izo ngingo ebyiri zigiye zitandukanye. Mukesha wa Antoine, bimeze bite? Umwaka uri kutangira gute? Yego, umwaka ndi kuwutangira neza, ariko mu by'ukuri nk'ibisanzwe ni amakuru ya politike, aho dukomeje kugenda n'ubundi dutera akajisho ku butaka bwa Kongo. Wari umaze kubigarukaho bwana Gentil, wari umaze kubigarukaho uti rwose turaza kwitsa ku mirwano ikomeye cyane yahuje umutwa M23 ndetse n'ingabo za leta, ndetse kandi unavuga yuko tugomba no kuza kwitsa ku buryo bukomeye cyane kuri aba basirikare 13 bose bagomba rwose gusezera isi. Mu yandi magambo, bitewe nuko Kisekedi yamaze kurahira avuga yuko umusirikare uzajya uturugamba, umusirikare uzajya ufatwa mu makosa akomeye cyane agomba kujya ayicwa. Gusa bwana Gentil, ikintu turubuze kugarukaho ku buryo bukomeye cyane, namwe mu magambo akomeye cyane yatangajwe n'umuvugizi wa FARDC uyu Zukai, murimo muramwumva cyane muri iyi minsi, arimo arakora cyane ku mirongo y'urugamba, ari kugenda agaragara. Hari amagambo yavuze arakomeye cyane turubuze kugarukaho kuri aba basirikare 13 bose bagomba kwicwa. Gusa bwana Gentil, ntabwo ari n'abasirikare 13 gusa, kuko bari abasirikare 24, ahubwo bagenzi babo harimo abarekuwe. Gusa turaza kubigarukaho n'ubundi mu makuru yacu. Harimo n'abandi bavuze yuko niba harimo umwe bakimo barakora iperereza, harimo ngo n'uwibye inkoko ngo bagomba kubabarira ngo agasubira mu buzima busanzwe cyangwa agasubira ku mirongo y'urugamba. Gusa n'ubundi nagaterera nzamba nkuko tumaze kubimenyera ku butaka bwa Kongo. Gusa bwana Gentil, tudatinze ndumva n'ubundi twakinjira muri iyi mirwano, kuko iyi mirwano ni imwe mu mirwano navuga ni M23 yongeye gutanga noheri ku buryo bukomeye cyane ku bakunzi bayo, yigarura agace ka Kaniro. Siko konyine, kuko amakuru ari kuvuga yuko M23 byakanga byakundi buze kwinjira muri centre ya Masisi. Ubu n'ubundi butumwa bukomeye cyane irwereza. Ubundi butumwa biragaragara ko noneho M23 yakomeje kwavansa, igenda yegera imbere cyane. Irimo iravansa kubera ko ni imirwano yabereye mu bice birenga bitatu. M23 impamvu imirwano uyu munsi ifite uburemere bukomeye cyane, M23 niyo yahagurukije intwaro irasa ku buryo bukomeye cyane kuri FARDC, irasa kuri Wazalendo ndetse no kuri FDLR. Ni nayo mpamvu mu by'ukuri iyi mirwano ari imwe mu mirwano kugira ngo abakunzi ba Mba TV Rwanda baze gusobanukirwa byinshi mu byaranze iyi mirwano, ndetse no tuduce M23 yagiye yigarurira. Twabigarukaho kugira ngo bwana Gentil barusheho kumenya ndetse no gusobanukirwa ibikomeje kugenda bigaruka ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Yego, tutarakomeza rero ngo tuvuge imiterere y'imirwano hariya muri turiya duce tugiye dutandukanye, ugize uti uyu munsi wa none M23 niyo yatangije imirwano. Ubundi twajyaga
kumva abavugizi ba M23 dore ko ari babiri, umuvugizi wa politike ndetse n'umuvugizi wa gisirikare, ubwo ndavuga Lawrence Kanyuka ndetse na Koroneri Wiringoma. Mu by'ukuri uyu munsi wa none wavuze ngo M23 niyo yagabye ibitero. Ubundi bo batangazaga yuko akenshi cyane FARDC ariyo yabateye, ubundi bikabatera kwirwanaho. Ese uyu munsi wa none byaba byatewe n'iki kugira ngo M23 noneho igabe ibitero kuri FARDC? Yego, ndagira ngo mu by'ukuri abakunzi ba TV Rwanda bamenye yuko twe inkuru dukora ntabwo tuba turindiriye ngo M23 cyangwa umuvugizi yaba ari Kanyuka cyangwa Wiringoma ku rwego rwa gisirikare ushobora kuba yavuga ko imirwano yabaye, kuko twebwe dufite ubushobozi bwo kumenya amakuru mbere yuko barabayashyira hanze. Iyi mirwano kugeza aka kanya na statement twe twabona M23 yemeza iyi mirwano, ariko mu by'ukuri mu masaha make cyane ndabizi Wiringoma araza kubivugaho kubera ko mu makuru ndi kugenda mbona tumwe mu tuvideo kugenda mbona twagiye tubona zimwe mu ndwaro M23 tuyigaruriye. Ibi baraza kubishimangira M23 babinyujije ku muvugizi wabo. Ikindi kandi bwana Janti, nimwe mu mirwano yabaye mu masambiri, urumva yuko mu by'ukuri iyi mirwano yabaye hakiri kare. Mu by'ukuri rekeza yuko M23 cyari gukora izindi operation nubwo zishingiye kuri iyi ntambara yabaye uyu munsi, kuko urimo urumva yuko M23 irimo irerekeza he muri centre ya Masisi, dore yuko ngo n'umubare w'abasirikare benshi ku bwinshi wa M23 ukomeje kugenda ujya mu bice bigiye bitandukanye. Yego, ni bande bungutse muri iyi ntambara? Ubwo FARDC na M23 abo bashoboye kunguka nabahe bungutse gute? Ni ukuvuga ngo iyi ntambara mu by'ukuri yabaye ni imwe mu ntambara navuga yuko ifitiye akamaro umutwe wa M23, ari nayo yabigizemo inyungu zikomeye cyane, kubera ko ni imirwano yabereye mu duce dutatu. Harimo agace kitwa Akahira, abantu barahazi cyane, ni muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko aka gace ka Kahira kakaba kari muri shiferi ya Bashari. Shiferi ya Bashari. Yego, niho aka gace kari. Iyi mirwano nayo yuburiye. Iyi mirwano yaje gukomeza mu gace kitwa Kaniro, ari nako gace M23 yakubisemo ku buryo bukomeye cyane, kitwa Wazarendo, ikintu kitwa FDLR ndetse na FARDC muri aka gace ka Kaniro. FARDC ngo yasikora ya tekinike kibuno mpamaguru, ni kibuno mpamaguru abantu bamaze kumenyera, ni ukwirukanka, no gukoramo akarenge kabo. Iyo mirwano ntabwo yabereye muri ako gace konyine cyangwa utwo duce tubiri twonyine maze kuvuga, yanabereye mu gace kitwa Katare. Aka ni agace kari hafi y'umuhanda ujya muri centre ya Masisi. Centre ya Masisi. Ibi ngibi bikanashimangira yuko M23 kuri iyi nshuro ishobora kuza kwinjira muri centre ya Masisi mu buryo butunguranye kandi bunakomeye cyane, kandi iyi centre ya Masisi iza kuza gushyirwa mu biganza by'umutwe wa M23 kubera ko abasirikare benshi bagerageje gukubitwa inshuro birukankaga n'ubundi bahungira he muri centre ya Masisi. Kandi M23 kuva yatangira kujya muri uyu muhanda wa Katare, uyu muhanda werekeza iyo centre ya Masisi, biravuga yuko M23 ikomeje kuavansa n'ubundi isanga ingabo aho zahungiye. Yego, ndabyumva. Hanyuma tugerageje kubona ko M23 ubwayo yaba yatangije intambara ku birindiro bya FARDC, hanyuma iza no kubyungukiramo, ibasha no gufata uduce tugiye dutandukanye. Ariko nanone FARDC hari indi nkuru yasohotse nifuza ko turi buze gufatanya, ivuga yuko mu by'ukuri hari abasirikare 13. Yego, iyo nkuru cyane kuko birafatanye. Urumva niba M23 ikomeje gutsinda FARDC, harimo guhunga kw'abasirikare ba FARDC. Uyu munsi wa none hari abasirikare bivugwa yuko bakatiwe n'urukiko rwa gisirikare hariya mu gihugu cya Kongo, muri Rubero. Hanyuma abasirikare 13 muri 24 bakatirwa igihano cy'urupfu, baregwa ibyaha bigiye bitandukanye birimo kwambura abaturage, ibikorwa by'urugomo ndetse no guhunga intambara. Ibi bikaba byaratije umurindi M23. Uyu munsi wa none ikaba imaze gufata igice kinini ihereye kuri Bunagana kugeraho igeze uyu munsi wa none aho twari turimo turavuga. Hanyuma ibi hari icyo biri buze gufasha FARDC ku murongo w'urugamba. Yego, bwana Janti, no kuvuga ngo
iyi ntambara cyangwa aba basirikare ba M20 aba basirikare plutôt ba FARDC aba 13 bagomba rwose byakanga byakunda byamaze guhabwa umugisha n'itegeko rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Ni itegeko mu by'ukuri kuva Kisekedi yaryubura mu misi yashize, ni itegeko riheruka gukoreshwa muri Kongo 2005, ariko mu by'ukuri barishyize mu gitabo nibarisiba cyangwa ngo barihindure, ahubwo basa nkaho baryorose nibongera kurikoresha. Iri tegeko rikaba ryarongera rihabwa umugisha cyangwa riheshwa umugisha na Antoine Kisekedi Chilombo, bitewe nuko Antoine Kisekedi Chilombo mu misi yashize yagiye abasirikare ba FARDC bagiye bahunga urugamba, biza kurangira bagaruyeho iri tegeko. Iri tegeko kuva ryagaruka byateye ikibazo gikomeye cyane mu ngabo za FARDC ndetse n'abangaba bakomeje kugenda babateringa mu bitugu, ndavuga FDLR, kuko iri kosa ryo guhunga urugamba cyangwa ryo gukora andi makosa rireba abasirikare ba FARDC ariko n'aba FDLR bareba. Rero mu by'ukuri aba basirikare 13 bamaze gukatirwa, ndagira ngo mu by'ukuri nsoma aka gace aka gaparagrafe kugira ngo umuntu udukurikira arushaho kumva yuko mu by'ukuri amakuru tubagezaho ari ukuri, acukumbuye, afite source. Yego. Apana babandi baza bakicara bakavuga ubundi ibintu bitekereje. Yego. Urukiko rwa gisirikare rwa Kongo rwakatiye igihano cy'urupfu abasirikare 13 ba FARDC bari bakurikiranyweho icyaha cyo kwica, gusahura ndetse n'ubugwari. Uri kubyumva? Gusahura ndetse n'ubugwari. By'ukuri ntago ari abafashwe uyu munsi cyangwa bakatuye uyu munsi. N'ubundi aba basirikare imwe mu mirwano yabaye mu misi yashize yaberaga muri Rubero, ari nimwe mu mirwano navuga ngo Antoine Kisekedi yatumye agira ibindi bitekerezo bikakaye cyane, akanashyira imbaraga mu buryo bukomeye cyane kuri Masunzu. Urabizi ibintu arimo arakora muri iyi minsi. Ndabizi cyane. Mu by'ukuri abo basirikare baba bamaze iminsi n'ubundi bakurikiranwaho, ariko byamaze guhabwa umugisha, babasha kubatandukanya na bagenzi babo. Uwibye inkoko baramureka, ariko wahunze urugamba ajya mu kaga gakomeye cyane. Nkomeje iyi paragrafe baravuga ngo mu byo abayobozi ba gisirikare bavuze ko ibi ngibi kubikora ari ukugira ngo banoze imyitwarire y'ingabo nyuma yo gutakaza igice kinini kubera abasirikare bahunze umwanzi M23. Ni ukuvuga ngo abasirikare 13 ingaruka zikomeye cyane ni M23. Abangaba ni ahantu batane n'aba bandi b'u Burundi bageze muri Kongo M23 ikabacanaho umuriro, bikaza kurangira bakoze ibirometero byinshi bakagera mu Burundi amaguru yarahiye kubera guhunga M23. Ndabyumva. Urabizi ko nabo n'uyu munsi wa none barafunze, benshi cyane basubiye mu Burundi ariko barafungwa. N'amakuru yandavuga yuko hari na bamwe bishe. Yego. Hanyuma turimo twanariza cyangwa se turimo dusesengura iyo nkuru. Ese nawe urabona ko aba basirikare ba FARDC bafite amakosa kuba barahunze imirongo y'urugamba? Urukiko rwaba rubarenganyije cyangwa byari bikwiriye ko bahanishwa igihano nk'iki? Navuga ni mu by'ukuri ntago wavuga ngo umusirikare wenda wakoze ikosa ku rugamba, wenda ntago nzi ibintu bya gisirikare niba kuko mu mategeko yabo ari ryo tegeko ku musirikare wahunze urugamba ariko bimeze, kandi ukaba baragiye mu gisirikare bazi ayo mategeko cyangwa ayo mabwiriza bagomba kugenderaho bakayatatira. Aba basirikare bagakwiriye kwicwa nk'uko byaba bivugwa cyangwa itegeko ryaba ribivuga. Ariko bwana Janti, mu gihe abo basirikare bakicwa bishobora kuza guteza izindi ngaruka zikomeye cyane, kandi mpamya yuko mu byo bakoze harimo ngo kwigisha ndetse no guha isomo abasirikare ba FARDC kugira ngo bashikame barwane ndetse bahangane na M23. Wese kubibona? Nje ntago mbibona gutyo. Ndanashingira kuri umuvugizi wa FARDC, uyu muvugizi w'ingabo, uyu Maka Hazukayi, abantu baramuzi cyane. Yanavuze yuko mu by'ukuri M23 ikomeje kuba mishaho amasasu ku buryo bukomeye cyane, ndetse navuga yuko intambara imaze gufata urundi rwego. Ariko uyu muvugizi wa FARDC mu by'ukuri mu byo yavuze urumva yuko nawe intambara imuteye ubwoba. Aba basirikare ahubwo barimo bararyozwa ibi ngibi byo guhunga urugamba. Mu by'ukuri nekereza yuko FARDC ubwayo yagakwiriye kwicara ikareba igomba gukorwa, aho kugira ngo batangiye nabo bicane nk'ibyo Masunzu arimo arakora byo gutera bene bawo bo mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Bagatekereza bakavuga bati ese niba basirikare barimo barahunga urugamba hari impamvu, kandi biragaragara ko n'umuvugizi wabo arimo aravuga yuko intambara yakajije umurego, bivuze yuko ikibuga cyaba
cyabaye ikibuga gisa nkaho cyahengamiye uruhande rumwe. Ibi ngibi bikaba ari zimwe mu nkeke ndetse n'impungenge zikomeye cyane zikugaragazwa n'umuvugizi ndetse n'abasirikare ba FARDC bari kugira ku mirongo y'urugamba, bakagira amahitamo yo gukuramo akarenge kabo, ariko mu by'ukuri itegeko rikaza kubagonga. Aribyo by'ibingi turimo turabona. Hanyuma se ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu, ubwo Kongo ntigiye gushyirwa ku rutonde rw'ibihugu bitubahiriza uburenganzira bwa muntu, kubera ko Kongo igiye gutangira kuvutsa abantu uburenganzira bwo kubaho yashyizeho igihano cy'urupfu. Ese mu by'ukuri nta ngaruka biri buze kujya ku gihugu cya Kongo? Ingaruka zo zigomba kuboneka, kubera ko mu by'ukuri imiryango mpuzamahanga iri buze guhaguruka, ariko nta kintu biri buze gutanga, kubera ko ibintu biri kubera muri Kongo si rimwe bibaye, si kabiri bibaye. Twagiye tubona abaturage bicwa, ari umuturage w'umusivili utazi n'ikintu cyitwa imbunda, atazi gukora mu mbarutso akicwa, kandi mu by'ukuri imiryango ikavuga ariko bikarangirira aho ngaho. Gusa ntekereza yuko ibihugu bigiye bitandukanye ndetse n'iyi miryango iri buze guhaguruka, wenda bishobora kuzagira impact wenda iri positive bishobora gutanga, ariko mu by'ukuri aka kanya tutakitega. Mu by'ukuri ibi bigiye gutanga irihe somo? Ese mu by'ukuri FARDC yakagombye kwemera ko yatsinzwe ikajya mu mishyikirano na M23? Ese M23 yabigeze igihe cyo kugira ngo ikomeze yavanse ifate n'ibindi bice? Ese amaherezo y'intambara urabona ari ayahe? Mu by'ukuri iyi ntambara iri gukomeza guhuza M23 ndetse n'ingabo za leta, ndavuga FARDC, ariko tutanibagiwe mu by'ukuri aba bamuri bakomeje kuyitera ingabo mu bitugu. Iyi ntambara mu by'ukuri ntago iri kutwereka ikintu kigaragaza yuko mu by'ukuri izarangira, kubera ko hari andi makuru avuga yuko hari abasirikare 22,000. Yego, ndagira ngo mva abasirikare ni umubare mwinshi w'abasirikare mu by'ukuri, ari nayo makuru yandi mu by'ukuri dukomeje gutohoza kugira ngo tubanze tubone suruse, tubone kugeza ku bakunzi bacu. Yego, amakuru ashimangira yuko Antoine Kisekedi Chilombo mu basirikare bahawe imyitozo boherejwe hari Rubero ari abasirikare 22,000. Mu by'ukuri ibyo ni bimwe mu bitwereka yuko iyi ntambara igikomeje. Yego, rwose iracyakomeje, abaturage bakomeze kuharenganira, barakomeza kuharenganira, ibikorwa remezo birakomeza kwangirika. Ari niyo mpamvu dusaba abakunzi ba TV Rwanda kuduhoza akajisho kugira ngo mu by'ukuri bajye bamenya update z'amakuru agezweho hariya ku butaka bwa Kongo. Rero reka tubashimire mwebwe mwadukurikiranye, mukurikiranye ikiganiro cyacu. Intego yacu twayibabwiye, twanayisubiyemo kenshi, ariko turifuza ko mukora subscribe, like, share na comment kugira ngo dukomeze mu by'ukuri twubaka umuryango mugari ndetse ufite intego yo guhindura isi nziza kurusha uko twayisanze. Murakoze, ciao ciao.